I pozdrav ljudi, Serving Gamer ovdje. I dobrodošli u još jedan klip. Znači, danas ćemo da igramo Minecraft, ali na istom serveru. Nije bežali. I vidiš ovdje od Batmana. Da, Batman. A mi tu pravi društvo da sedim, da bude Batman tu u slici. Ovdje Batman. Dobro. Batmana vidi se. Okej. Pošto sam vidio jedan IDP. Okej. Znači, idite u kuću ovdje koja nije dovršena, znači, počete. Znači, to je ova kuća ovdje. Vidite, ovo ovdje kuću, znači to je ta kuća ovdje. Znači, tu sam počeo kuću da pravim i to je veoma fenomenalna kuća. Vidio sam je preko Google. Znači, ovo je server u kojem se da kreatimo, znači ovo je samo Half-Life. Ja i Timberwolf, sad si Filip, isto ko ja, mi igramo na ovom serveru i mislim da ćemo da napravimo u tom profilu. Nadam sam, malo mi je pozajmio admin kvarca. Nije mi je pozajmio, da, kvarca. I ja sam mogao da krenem sa gradnjom kuće. Če samo da pišem Fireball na sebe. Dođite. Pošto sam pisao. Dođi. What the? Dođi. Ti početak vile. Sad pitam. Malo sam snavio sebe. I, pardon. Aha, dobra. Sugar fly. No, yes, nemam. Dobro, znači, ono bi ovdje. Živoj mišić. Aha. Pa dobro, aha. Nemam ništa protiv. Sunce. Kakav se bačni, sunce pojavi se. To bi taj ulaz kao tu kuću. Ne, sorry, taj ulaz, ovdje se bude pruženo tu kuća. Znači, ovo je jedna soba. Vidite ove terase, znači neću da radim, neću dok snimam da radim ovu kuću. Možda ću u Creative-u da napravim jedan klip kako napraviti ovu kuću, možda. Ako bude bilo više suva. Jeste, da, više suva, znači radim suva. I to je to. Tako da, ne znam šta da kažem ovoj kući. Vidite, ako hoćete, prekopirajte koliko ima ovdje blokova, hoćete stopirati video, malo vidite ako nešto iskombinujete taj prvi deo. I onda na kraju vi sami radite zadnji deo, znači ja ovo neću da radim bez druga, tako da nije fair. Tako da uđite na server. Izvinite na ovom, bilo mi ušla majka u sobu.
Naravno, ja sam promijenio kamericu. Evo ovako. Gdje se stao? Ha, kale, bitch. Ma daj me čuči, gdje se stao? Nije bitno, znači, neću prekuću, možda ću upljeti napraviti kuću. Za drugo ne znam, tako da se vidimo u sljedećem klipu. Šta kažem? Vidimo se u sljedećem klipu.